Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nanone. Iyi ni Bridge TV, ngiye nitwa Shadadi Habimana. Muri aka kanya tufitiye inkuru ivuga mu gihugu cy'Uburusiya aho umutwe wa Wagner washyikirije ingabo z'Uburusiya ibihumbi by'intwaro uyu mutwe wakoreshaga. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya yatangaje ko umutwe wa Wagner washyikirije leta ibifaro n'imbunda z'amoko atandukanye zirenga ibihumbi 2,000 mu gihe abarwanyi b'uyu mutwe bagiye kugenzurwa n'igisirikare cya leta. Mbere yo gukomeza iyi nkuru ariko ikintu cya mbere ngusaba ni gukora subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze kubana. Intwaro uyu mutwe rero wa Wagner warekuye zikubiyemo amagana y'ibifaru, imbunda zibarirwa mu bihumbi 2,000 hamwe na toni zisaga ibihumbi 2,500 z'ibisasu biturika. Iki gikorwa kibarwa nko kubahiriza bimwe mu bikubiye mu masezerano umuyobozi w'uyu mutwe Wagner Yevgeny Prigozhin yagiranye na leta y'Uburusiya yatumye bahagarika imyivumbagatanyo bari batangiye berekeza i Moscow aho bavugaga ko bagiye gushaka ubutabera. Aya masezerano rero yagizwe mu ruhare rukomeye na perezida wa Belarus Alexander Lukashenko yasojwe no kwemeza ko Prigozhin ajyanwa mu gihugu cya Belarus, ariko ibinyamakuru byo mu Burusiya byemeza ko uyu mugabo uyobora uyu mutwe w'abacanshuro wa Wagner PMC agikora ingendo nyinshi hagati ya Moscow n'umujyi wa St Petersburg. Uburusiya buherutse gutangaza ko Prigozhin yahuye na perezida Vladimir Putin ku itariki 27 Kamena uyu mwaka. Ibi byabaye nyuma y'iminsi 2 bivuzwe ko yajyanywe mu gihugu cya Belarus. Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa The Guardian cyanditse ko abarwanyi b'uyu mutwe wa Wagner n'uyu mugabo kiri mu bice Uburusiya bagigaruriye muri Ukraine, ndetse ko abenshi mu basirikare bakuru bayo barahiye ko batazigera basinya amasezerano binjiza mu gisirikare cya leta. Umwe mu basirikare rero ngo wumviswe n'iki kinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa The Guardian byavuze ko yitabira ku izina ryizwi nka Zombie ku itumanaho rya radio zabo. Yavuze ko abantu bose badashyigikiye ibyo kwinjizwa mu gisirikare cya leta, ahamya ko batazigera binjira muri icyo gisirikare, ko bazahora bo ari abacanshuro ba Wagner. Mu gihugu cy'Uburusiya ibintu bikomeje kutamenyekana icyaba kiri gutegurwa hagati ya perezida Vladimir Putin ndetse n'umuyobozi wa Wagner ni Yevgeny Prigozhin, aho bishobora kuba bivugwa ko bashobora kuba bari hafi gutera Kiev. Ibi byagarutsweho cyane ubwo uyu mugabo byavuga ko yoherejwe mu gihugu cya Belarus, aho bavuga ko ariho bazaturuka batera umujyi wa Kiev. Ni inkuru iri suivi, turakomeza tubibakurikiranire, ubundi mukomeze kugira ibihe byiza mukurikira Bridge TV, mukora subscribe, share na comment.